ꯏꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ मेगी तांग अनि 2025 याई फरबा इराई नुमित की जुमा नमाज मतुंगदा लिलोंग जामे मस्जिद असिमक्तदा UMPC मणिपुर यूनाइटेड मेटई पंगल मणिपुर ना सिंजलांग जदुना दुआ की प्रोग्राम अमा पांथोखरे आरिबा दुआ के प्रोग्राम मसिदा मणिपुर की काजिन कोया सूना मतिक मगुल लेरिबा मियोय कया लाखलगा सरुक याबीखरे हारिबा दुआ की प्रोग्राम असिबु अल्लाह रब्बुल इज्जतना अहान मुक्तदा कबूल तबिबु होइसनु ngasi की दुआ की प्रोग्राम पांथोखरिबसे मरु होइना सोगलिसिंग अमगा चामापन मरफुतरागा हुमदोयदा मरम इचा चादबा यामना साथीना लानबा अदुगुंबा पाउजेल अमखकना पाव अमखकना मतिक मगुल लेरबा मियोय कयागी पुंसी पिखमनखिबा शहीद ओइखरबा अंगांग कया मई थादुना हटखरबा कावगे हाइना खल्लबसु थमोइनदि काव हाइबा याद्रबा अदुगुमलबा तमथीबा थौदोक अदुबु मखा ताबा अमुक थोखन बिदनबगे दमक हारिबा थौदोक अदुदा लैखिद्रबा शहीद ओइखरबा सिंग अदुगी कबरदा यामना शांति ओइना थाक वांगना दर्जा वांगना थंबिननबगे दमक ngasi gi lengbirakliba lakpiriba khwai punamakna dua yauminakre ani suba number da sok lising ani ka kulum doi gi megi tang ahum dagi khanghaudana thoglakhiba manipur da tamthiraba thodok ama thokriba thodok ase manipur gi puari da amuba kalina yahoragadaba thodok singi manungda thodok amani thodok asigi haurakpham तोंगान बा एंगल कयादगी हायरगसु लेबाकी अचौबा मेंसिनबा ngamlaroidaba असोइबा अमनी हायना अखोइना लौदबा याररोय राजनीति की खुदोंग चाबा लौनबा होनबदा अखोइ खुदिंगमाक मायागी लांगदा थुबा हायबसिदि ओइथोक्ते मफम मतमना अखोइगी इरक्तगी कनागुंबा खरना मसा मसागी कांगलु फुरुप मक्की वखल खनबदा हिंजिनमन किदुना आइडिया ऑफ यूनिटी मणिपुर हाइबसे तुंगोइना किदुना तोखाइ ताबगी वखल पोकनरक्लिबा असिमाक अखोइ खुदिंगमक्की लाइबक थीबनी कांगलु फुरुप खुदिंगमक इसा इसागी अहानबदा मणिपुरीनी मणिपुर इमागी मचानी हाइबसिना अहानबदा खन्नरबा मतमदा मणिपुर चौखटपा ngangani शांति पुरपा ngangani IDP रिलीफ कैम्पदा चाही अनि मपुंग फाना मियोय लिसिंग हुंफु मथोंग खंगदना हिंगबगी महाव यावदना लेंगा कसिना थमजिनबा ख्वाइदगी ngakliबदी मिचम आर्मी कैम्पदगी मांगखरगा थीबा फंगदना लैबता नतना मणिपुर की मियाम अमा सीखिबदा लेंगाकना सेंटर नावा अमा फौबा हाइदना लेसिल्लगा अतोपा लंगी मियोय खरा सीखिबा अदुगी दमक्तदी लौरिबा फिरेब असे मणिपुर का चांगदम नरुबा मतमदा यामना पेंदे टेररिस्ट की थवोंगदी अखोइसु यादे अखोइनसु कंडेम तवी मणिपुर की मिहाटसिंग असिगी दमक सेंटरना लुमना लौबीफम थोकी हाइबसे हाइदबु ngamloi मरम असिना ngasi फावबदा तंगदु लेताबा फंगलक्त्रबा मणिपुरी सिंग तंगदु लेताबा पुंसी मरे लमा हंजिल हनबिनबगी दमक अल्लाह मपुदा अखोइ पुनम को सेंबिरिबा मपु महाकी खुयादा अखोइना हाइजबा थोंनी जबनी अहुम सुब नंबर दा
वक्फ एमेंडमेंट एक्ट 2025 हारिबा एक असिना कम्युनिटी कयादा सोखल्लकदबा अतमनना हौजिक हौजिक उरिबदी मुसलमान सिंगदा अतमनना ngasi gi leingakna yengsille amasung tuhat pire haina uraba asigum laba ek asibu sumthok pinabu gi damak ek asibu reject taunanabu gi damak ek asibu sendok pinabu gi damak kari gumba makhal amagi upay amata leitraba supreme court chatlaga supreme court wakat pathangat chabanatana kari gumba makhal amagi upay leitrabada ngasi gi angle kaya dagi manipur dagi su मियोय कया की माइकई दगी अमसों मणिपुर मुस्लिम सिंह की माइकई दगी अपुनबगी माइकई दगी अम्पुआ ऑल मणिपुर मुस्लिम मैटई पांगल वेलफेयर एसोसिएशन की माइकई दगी सुप्रीम कोर्ट ता थांगत किरिबा केस अमसों ममांग द हियरिंग अमुक तौखरबा हंदक अनिसुबा मे की तांग मंगा द हियरिंग तौगदौरिबा असिदा अचुम्बा जस्टिस ओइबा वफम अमा फंगहनबिदुना अखोई की वक्फबु प्रोटेक्ट तौननबा अखोगी वक्फबु सेव तौननबा अखोगी वक्फगी लम पुनमकु कयामत फावबा लेंगदना लेननबा कुरान अमसुंग हदीसना पीरिबा वक्फगी मतंग द पीरिबा अमल सिंह नियम कानून सिंह अदुबु ngak नाइखोय लेननबगी दमाक जस्टिस फंगहनबियु अमसुंग वक्फ सेव तौबियु वक्फ ngakपियु हाइबगी अखोय अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुयाद चंगजरगा थौनी जबगी प्रोग्राम अदो ngasi pangthokre Allah Rabbul Izzatna pangthokriba asigumba dua sing asibu ikoi punnamaki dua asibu ikoi punnamaki prarthana ikoi punnamaki hai jaba asibu Allah na kabul tobiraga Manipur amasung Bharat Basyada leminariba punnamakbu ikoi nungsi chanana peace oina tangdu leita ba punsi mare amada ikoi leminana bagi damak leiba phanganbiu haiba aduda ngasi gisip ek protest am oina ikoi miam punsil laga ngasi ki dua se tawje khibni Allah Rabbul Izzat ai khoi punam ke dua bo be hat kabul to bi bo isno
इनाका कुंडल छिन्नाव इपाई जो छिन्ना थंगेरम बदर मसीह कोई पागल सोरी लाए मेवाली हजना akan mana acung masih jatuh usia, orang nang boleh bawa itu dia. Ia aku upaya ini ya Rabbal aku panggil sorry ya Rabbal aku tundungi lagi ya Rabbal ya Rabbal nanya sangga mandai jamsin, orang jamsin, ya Allah syurga jamsin, amasum Allah wala sin. Nanti harta mencapuri makanan yang lewat dunia ada lewat kudi mati hisab muda berpau tu ya Allah nak kudi beri tu beri ya Allah itu yang makai kudi makan jadi amjadi kajari ya Allah itu di bulan ini jalan nak kudi doa Rasul ya Allah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lagi amasmu mati ada membawa mati gunaga गुनाहे पुरम पुरेगा नबी जबारी इलाही कोई पूरी मक्यम जलिया रबला कोई गुनाहे मीर रसूल नबी और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुनाहगार गुनाहे पुरम पुरेगा नबी जबारी इलाही रसूल जलिया रबला कोई गुनाह नबी मीर रसूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुनाहगार गुनाहे पुरम पुरेगा नबी जबारी इलाही ya Rabbal ya Allah nang ya jangka benda sendiri pian ni terima harus Maulana Zakariya Sahab harus Maulana Syekh Sahab harus Maulana Hasan Sahab ya Rabbal Alamin nang ya Allah benda sendiri ya Waliullah Sahab harus Mudabir Husain Sahab ya Allah min lamurab jana makul nasi kabir batakir Nabi Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir mabudum mengajibul wasli ikut yang sumbeni raya bani kuali demi masing yang demi ayat ikut didatkan tawbir wasir khudar nangga taklan yuni ya Rabbal Alamin musib yuni ya Rabbal Alamin ya Rabbal Alamin ikut menale ayat nangga musib didotar masuk Nabi Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan lagi Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan lagi ya Allah itu terkelah katawa terkede khadege yerkede hoyege bameri tungge Maulana ibadat tawbiu ya Rabbal Alamin ya Rabbal Alamin ya Rabbal Alamin ya Rabbal Alamin nang tabiune ya Allah musibune ya Rabbal Alamin ya Allah nang kulmune ya Rabbal Alamin Betul. Sirina Mucipa pada dia di Tindo, yang ada di Lengi Raniba, alam Kuramba, ketika itu suku namanya Haidina, sejak langgar riba, karena betul ya kok kita dapat sendiri. Bagi tolong riba, kayak belajar riba nggak sih gitu, siapa suruh jawab lagi tidak kita pun nama tak. Bagi sejak langgar karena itu belum terbiasa dapat sendiri. Bagi sering ikai belajar riba sering apa itu ya kan? Belum sering.